Khovelin COVID-19 kan buai pui mek lain tun hnaya hrilom takangai India rama aleng thar le ni na langa chu hrileng thar chu black fungus hi ani he shivei hi tun hnaya India rama engamozat mu chhuwa thar ania social media lama aveite taksa a alan chhuwa dan thala qadar chiam bokawangin mi tam tak ati chi ai ni na hriatani COVID-19 ripui tho ni na India ramin kan ma chon mek laya hetiang hrileng thar danglo omle ni alang hian tho ati pikzol hle ni te poin angai thei ome black fungus chu engeni he hrileng thar mek ni asoi black fungus hi damdoi lam tong kama chuan mucormycosis ti ania fungal infection chikhat ani taksa anat naron thlen tu rikte hi amalmala omlovin ahu hovin anom khoma chu mucormycetes antia natna rik fungi hrim hi chuan kan che vela ni tin min chen chil renga taksa chakpa ngai tan chuan hi blutin khoi fo thin maila kan taksa natna do tu immune system in alo ti hlum mai zela har satna thlen ngai lem lo chuti rualin he rik hi taksa anatna do tu immunity chaklo tan chuan a hlo om thei le thunga covid shivei mek te baka covid shivei dam hlim te tin natna ben von dang nei immune system chaklo ten an kai ol sam tabi kani taksa alutin natna tak athlena ahun taka en kolani lo phei chuan aveitu za asom nga lain an thi pui thei hialani fungus natna hrik te hi lei tuile boruaka andam khochuak thei veka andam khochuak mai ni lovin henga te hian anin thla pung thei vekani soitak angin kan che vela ni tin min chen chil tu anni awangin kan thil khoile kan thok lak zong te in mi ring taksa chunga an lut bera kan immune system thatawang chawin kan hne thin aloni chuti rualin heng black fungus kan ti mucormycosis bik te ro hi chu natna rik wang tak an ni thung engwangoron luar tharnge henat na rik hian covid ripui vei reitak ICU en kolto ventilator manga en kolte tin zunthum sang tak nei tele covid rivei thok na lama har sat na nei a en kol nana steroid an man na sat tak te taksa azuam bik ni in zirmi te chuan an soya a chan po kan riat angin mi in covid nat na ave hian covid rik te hian kan taksa anat na lo do tu sipai thisenvar white blood cell te abe ngal chat thrina kan taksaral do tu ber an hne to phei chuan taksa a chu covid rik lo do le tu tur chu achak tok to lo wangin taksa chunga natna rang an thlen ta thrina atlang puin thok na lam chuap le lungte a khoi berani chu covid rikin natna do tu alo khoi chiat to hnuwa he rithar kan soime black fungus rik azuk lu phei chuan a hlo om zual ta hlea taksa pon lama lang chuak khopin natna a thlen ta ni in ngai ani tuna India rama mu chhuwa tam jok hi chu an mit lama alang chuak ani khomu fia lo le mitna a thlena en kol vat lo phei chuan mit vela timur te ei chia in mu hre om khopin asiam thei hial ni in alangani India rama vean tam to em a chan na chu o ti ani mei ni ko jing lam khan Mumbai lama mit doctor Akshay Nara chuan adam lo pakhat chu uluk takin an en vela he adam lo hi meichia kumsom ni pangami covid riveidam le ania adam le na po kar thum lai aliam to ani amit le nar vel anen chian chuan nat na satlia aloni hau lo test nei ani hnuwa black fungus alo vei rengani ti mu chu anita a en kol na dam doi ala ombok silo doctor naira chuan adam lo mit mu chu chung fungus ten an khoi chiat lo theidan ram zongin amit hi thataka anei let le theinan chuan amit mu hilak chua he ria veilo huna vole ani mai chuti khopa khir khan chu ani ati hialani Mumbai lamdam doin pakhat Sion Hospital point chutiang case chu somni pali lai an nei ti an lo report ve chi abok anjinga som pakhat lai te chu an mit adel pha in paruk an thi ni in hospital nei tu Dr. Neruka Bradu chuan asoyani tundin huna chuan India rama mi sang sari chuang he black fungus vei hi mu chua to ni in mi zani chuangin nunna an chan to ni in tar lana ni a atlang puin hengnat na vei te hi COVID-19 ripui kai te anni
Maharashtra State chu he hrivei mu chua tam na ber ni in mi sang khat zanga chuangin an vei to ti hriat ania state somlaya hrivei som ko chuang mu ani to bok tin tunkar tir lam khan north east black fungus case masaber chu Assam state Gawatia private hospital en kolmek mipa kumsom ni pasari mi in avei ti mu chua ani vele ta boka ani po hi shipui vei en kolnai mek kani BBC in atarlan danin India rama mu chua he black fungus hi in kai chon ol samna ber chu boru ka tangin ani atia avei te tho chuaka he rik hi a omtel thina wangin in kai chon ol sam hle ni in tarlan ani tin he shri hi mi hringte mai ba ka ramsa le sawa te pon an kai thei ni in soi ani le zela he hrivei za asam ruk te chuan ko thalo an nei zel ni in tarlan ani bok covid 3 le heng black fungus hri te hi ave kop them eng angmi ten nge veidu bik ti zo na chu Indian Council of Medical Research ICMR in a chandanin covid 3 veiten he hrivei theina chance hi an nei sang bera abikin hun reitak steroid damdoi mga enkol te tan phei chuan kaina chen sa sang le zolani anti medicine net lampo in hei hi an pompuya covid veite zinga po thok na lama harasat na nei na sa zwal te tan henat na hi kaina chen sang tak a omanti bokane India ramadam do in larber aims lam thung chuan thi sen sang le zun thlum nei te tan henat na hi veya ol sam le zwal anti ve boka alan chwa tandan hi atlang puin luna kothalo khomu fialo le hanate ani deuh bera covid vei damle to hetianga natna nei kanom chuan doctor panvat turani antia hengbak hi India mi thiam te point thuron an la nei theimeu lovani sarkarin ma alaim covid ripui tho ni na leng mek po boipui tham tak zet ani te lul nen hetia hrithar lo chuak le mek anga alang hi sarkar lai puitan po alu hai thak ve ngotang ti arin theya hrithar ashik omdan le khosak phung po mumal takala zir chian lo ani bok nen malak dan tur thiam po ahar le ang Union Health Ministry lam chuan India ram state zong zong le UT zong zong te chu he hriveinia in hria chu arang theyang bera report tur ti in thupek achwa to a in ven dan tur lama po hian tuna kan man mek nar le moi tuam sanitizer le in hlat taka om ti bak hi mithiam te chuan hanbel tur an la hre chuang lo ni in alanga India rama damdoin lian aims lamten in kai hroina dan engema chu han siam ve bok ma se soitak angin black fungus nat na hrik hi akhosak dan siang taka zir alani lo wangin a inven na lam tur chiang taka han soi thei ala tam lo le abik takin he hrik hi atam zok mit lam doctor te mu chua ani awangin klema kho mu lama har satna kan nei chuan mit doctor panvat an soi war le a enat na veimek te enkol nan hian antifungal damdoi amphotericin B injection chu man thei ni in hriat ani a state roi tu then khat te point central lama ngen na an siam le lom to a Indian Medical Association IMA lam chuan Prime Minister Modi nena lekha thelutin damdoi siamna company tamjok te chu amphotericin B siam chua phalna peturin an nge nani white fungus COVID-19 le black fungus kan soitak tengot po hi chawrual ani to lo te lul nen black fungus aya lo omjok niangai white fungus anti chu India rama mu chwa ani ti tun naya tarlan ani le tatlat maya abuai thak zo zai mange enat na hrithar ber hi Bihar khopui Patna a mei ni som pakwa khan mu chwa ani a Bihar covid enkol na hmuna mi pali te chuan henat na hi an lo vei reng mai alo ni heng mi pali te hi covid test an negative vek nuwa khosik na sa le ru chuk to na an ne awangin test non le an ni a chuta po chuan an negative le nia soi ani ma se ngun zo ka an en chian chuan nat na hrik chidang an lo vei ti an mu chuak ta a black fungus ani ringin an han zir chianga ma se alowinang chia box silo ti chuan a ming chu white fungus ti in an vua ta ani an hriat chian chuan black fungus ain white fungus hi alo thok na jok fe mai alo ni a en kol hau tak le zual ngeyang an mani an kol tu PMCH damdoi ina an doctor S N Singh chuan
an ni hian COVID symptoms ang tho chu an nei veka ma se heng an na te hi coronavirus in a thlena ni lo ati tin test an positive thei mi lo dan hi soi chiangin heng white fungus rik te hi lunglama anom khom tlatawangin COVID test na mang chuan zuk mu thei an ni lo ati bokani heng kan tarlan tak te hi insoi thaina le kan mabak athim zong a thlir tumna lamani lova kan ramina ma chon mek ati damna la omri lo natna ani ti hria in kan thei to ka fiam khur tur le chi ai lo turin lor khom chung kwa te kanin cha molani e